Mayam Bukrumzari Adam Nengbiribus Impact News ni I Joyce Shamna Impact News ki Manung Huna the Taram Nokchari. Manipur da hozi hoi chahi ani conflict leiraga highways blockade Imphal area dagi leng ba yadaba mapan da chatke hari flight ta chatpa na tabida highways ta chatpa adukum gi restriction mayam leiraga adum hoi punsidum chathari economic activity totally down aduna cherak mayam zida awa mayam markas is the Manipur gi valley area da leriba Mingona Palabada, Maite community and other indigenous community, Manipur gi territorial integrity si Thugaibi Aroi Masi pull up adum Lagadabni Habigi stance yam Kana Chowno lady, Aduga Manipur gi legislators Simzu Adugi stance Labatarga su Moigi, Maike degi integrity Manipur Kaid Nabagi Karito Bage Habagi Adukumba Yamna colorful or Yamna Mong di action oina di Udaba. Mamidi adum lairi haibadi ngarang ma si Kangpokpi district ta kuki leaders sing magi CSO gi leaders sing mayam mogi achauba kotu gi ming makhada consultative meeting ama phamkre aduga mifam aduida mohikna center lengak te gi moina puning chinchin basi separate administration masi karamna masi pibina ba haibagi adugmagi maikai da ming thamli aduna nomai kamna drabasu Moigi demandi adum yam chetna adum lairi all their CSO leaders moigi community leaders adagi miyam moigi stance pulapna adum kamaina khoigi taliba separate administration je fangadage haibada chap yungna leptuna lei kuki ge MLA sing moigi legislature sing moi society moi community pulap one united only Manipur gi Maite community gi site gi di khoigi legislature sing valley area da lairiba Manipur United Manipur gi damakta lepli haiba taragasu thabak oina hoi pull up faminaraga si action low si tausi habige dukumba achauba mamidi kaya uwa fangde aduna akhoi ngasi pujariba topic ase renewed calls for separate administration tanba masigi demands adum leiba targa su amuga hauna renew tawraga akhoi na pamba di solution to the current crisis is only separate administration habige wafam yam chauna puthorakli aduna Manipur zida akhoi hozik nomai kapna dre han tumin leire han akhoi crisis loidri there's so many things to look into separate administration ki demands adum lairi aduna Manipur akhoi gi Manipur thousands and thousands of years ki admaina kano akhoi gi kingdom of Manipur kingdom of Kangleipa kind lairamba si gi lam si gi akhoi gi unities the singnaba ama lakpa singnaba si adum lairi masi mangdri aduna governor gi side gi law and order situation faganaba haina magi thabak thoram mayam paikhat pataragasu there is this simmering threat to the territorial integrity of Manipur. Aduna hiramasida khananaba akhoi lengshin biriba expert guest na hake right makta lengshin biri oza Dr. Arambam Noni associate professor Department of Political Science DM University oza bu taram lokchari मैं थम लेंशन बिरी ओजा निंगथौ कोंगजम सत्यजीत chief bureau UNI oza bu taram lokchari and on my extreme right lengshin biri oza professor MC Arun Department of Anthropology Manipur University oza bu taram lokchari Oza Huzik Han Buhanga say Oza Dr. Arambam Noni Lakchege Oza between two conflict between the two community Masamasagi stance adagi separate administration tanba duga territorial integrity se ngakadabni haiba ani stance strong stance dum laizare moina tamba dum handan tale and then we have been discussing about Manipur Thugaibi Aroi separate administration tanba se masi yaroi kholo have every time we have discussed but tumina lepuraba matung sigi issues adum lakpani na ngarang maktada moigi demands renew torpani na swise da khoidum discuss tofum thokpra habegi wakhalon da puthok charakpani aduna ozade khangjaning basi Kuki community na Kuki zo community na tamasi union territory or separate administration moina article 2 cite article 239A of the Indian Constitution aduna ozade khangjaning basi within the constitutional framework akhoi Manipur gi mapungoi base dum leina political autonomy se adum thambasu yabra aduga coexist tongminaba aduga autonomy su dum fangjaba haidi Khatnaraga dum laibadi long term solution obi yadabnina at the same time thugai basu suya yaroidabnina Thank you ihan hanbada khoi kotu gi amasung keno UPF na pham kiba
कोई मिफम सी की मतंग द कांगपोपी द कंसल्टेटिव मीटिंग अम तौखिबसे सिदन कमेंट पीजे गेंगी थीम से स्वाद रिवॉल्व तौबनीना यान हामदा कोई एंकर ना हाइबी की बात से तंपाक्तदी याम यूनिटी लेतबा दुगा चिंगददी याम यूनिटी लेबो ओइना अखोइना रीड तौबा सिसु खितंग अखोइना रीथिंग तौम संगी करिगिनो हाइबदम दा अखोइना इरांग जी याम कन हरकम मतमददी पॉलिटिकल की पावर सेंटर से सीसी पूर्ण ओइरमी हाइना अखोइना लवे अदबो हौजिक एस टाइम पासेस मसीगी पॉलिटिकल पावर सेंटर से अखोइना कांगपोपी द शिफ्ट तौगी ममी मताई मसी करिगिनो हाइबा तारदी कांगपोपी से लेरिबा अखोइगे कुकीजो कम्युनिटी मार पाइटे वाईफाई सी पुनमक्सिगी मागी डाइवर्सिटी जी कैनोंदा चुरचानपुर जी आमति हेली हाइबा तारे अदना पॉलिटिकल हेडक्वार्टर से चुरचानपुर ओय मतमदिदा कुकी के सुप्रीमेसिस ओबा कुकी के जेनेरिक आइडेंटिटी जी मनुंग से लोय चल इन मिस यारक्तबा मलाकपा मरम अदना हौजिकी कांगपोपी द फमीबा मिफम असिदैसिदा इरिबट्टा महुंग फ्रेज होंगै पुथोक्सगे मखोइना हाइबसी फमी मिफम असि अखोइगे कुकीजो कम्युनिटी की सोशल कोहेजन की नी हाइबा महाइको अनि शुभम तदा मसी इंटरनल डायलॉग अमनी सु हाय अदुगा इंटरनल डायलॉग सित नतना अखोइना करम हाइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अम तौगदबनो हाइबसे मखोइना पली हाइजनिंग बदे हाइरिबा वफम अहुम सि येंगरगदि सोशल कोहेजन एंड इंटरनल डायलॉग असि याम कन्ना हाइरिबा मखोइगी प्रेस ब्रीफिंग जि याव हाइबा तारे मसीना ताकपदि ngसाइगी चुरचानपुर की कांगपोपी शिफ्ट तौरबा पावर डायनामिक्स अमसुंग कुकी की डोमिनेटिंग होइबा assertion अमा लाकपा अदुगा कुकी नतबा जो मी सिंग मरोना पाइटे वाईफाई अमसुंग अखोइगी मार्सिंग सिना मसीगी पॉलिटिकल स्कीम जिदगी खरा थवा यौशलक्तबगी ममी से अखोइना उबा फंगपसिना अखोइना सोशल कोहेजन अमा मखोइना सेमनबगी अदुगुंबे स्ट्रेटजी मोइना पब्लिक तादु अपीयरेंस अमा पी हाइबजी हाइनी हाइजनिंग बदी मसाइगी कुकीजो की पॉलिटिक्स सिदा अखोइना assumption ama makoi ji amni unified body amoina kun uba se masi so koina over reading to boy gni haina sima han thamni ani shuba matam ji dang sai gi cookie ki hojik si hanaki sambit patrana lambam akoi mani of unofficial visit ni hai adubo sambit patrana lamba da unaki ba mi sing si ge koina hyper database koina yeng bataraga di ayamana mahakna अखोगी मॉडरेट ओइबा फेसिंग सिना याम उनकी एना खोइन लोबि आइ चुरचानपुर ओरगसु अखोगी खौते उनगिबा अदैदि वालटे उनगिबा पुनमक्सिना ताकपदि ngसाइगी अखोगी पीस प्रोसेस सिदा अखोई रीनेगोशिएशन तोबा हिंगमिननबगी वफम जिदा खरा थाजबा सेक्शन ऑफ पीपल्स याम फजना माना उनरमी हाइना इखुना उबा फंगी कांगपोपीदसु मरोने नेमचा की गेनगा उनखिबगी वारी सि येंगो तमदा हाइबे एमएलए सिंग सिदि अमरमदा हुजिफो रिजाइन तोबनते गवर्नमेंट सिगे सरुक अमनी हाइदना इखुना खंगिदुनी पुनमक्सि येंगोरगदि कुकीगी मनुंगदसु कुकीगी मेजॉरिटियन पॉलिटिक्स सिगी मनुंगदा लाइबा इंटरनल डायनामिक्स अखोइनदि इम्फाल जिदगी अखोइदि ट्राइबल सिंगी एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है कोई वैली दि खर वाटना बनिना कोइन मनुंगी डायनामिक्स कोन उबा ngam यावे मरमदन मधु खंगगा कोइन नैनरगदि मणिपुर हुजिक लाइबा कुकीजो की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स से खंगबा म चंगी अदना मखोइ से कोइन यूनिफाइड बॉडी अमोइन उबा से मिसलीडिंग ओइगनी अदुगा हौजि हुजिक से कोइना मखोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबसिगी वहन थोक्सी हंदकी कंसल्टेटिव मीटिंग असिददि सेंगना हौजिक पनबिरी आर्टिकल 239 सी मखोइना पल्ली हाइबदि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली हाइबसिनेबा अदबो हाइरिबा प्रोग्राम अमसुंग डिमांड असिदि मणिपुर दगी वैली दगी सु मरोइना रेजिस्टेंस तवी अदुगा हौजिक फावबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायलॉग तौना बसिदगी सिने एजेंडा मोइना पुखलगा नैनगिबै वारिदि ऑन रिकॉर्ड अखोइना फंगदे अमसुंग अखोइना फंगिबा सोर्सेस सिंगदि मसी मदि रूल आउट तौई हाइबे वफमदि लै अदुबो अनफॉर्चुनेटली मसी रूल आउट तौई हारगसु अखोइना नुआयतना ले हौरिबसिदि ngसाइगी फ्री मूवमेंट यादबा अखोइगी लाइफ एंड लिबर्टी प्रॉपर्टीज इंग सिक्योर ओइदबा अदना कुकी के वायलेंस सिगा सांगदरकपा मतमजिदा मखोइगी वायलेंस ने अखोइना याम चेक्सिना नैनबदा हाइदोरबसि करिगिनो हाइदि मखोइ याम कंसर्टेड ओबा वेल डिजाइन ओबा वायलेंस पैटर्न म उइ हाइबसिने अब खुदमना रिसेंटली अंगा म मांगखिबा कैसांपातगी मसिगी माना तोंखिबा गाड़ी थीबा फंगदबा अदुमाइना यामना फोर्स डिसअपीयरेंस की केस याम लै हाइबतारे अदो वैली की माइकेदगी थोखिबा स्पॉन्टेनियस ओबा वायलेंस or whatever form of violence with the sum haina yamna conservative design oba mongda sumaina akogi displace enforce
disappearance ki case ko yam han thei haina khoi lowi almost nil ni haina ui khoina maram aduna haiba violence ki pattern se khoina government of India ne khai do we things rib no haiba question ama ani shoma tam da hoji ki khoina haibi ba free movement si constitution ya ba provision adu su fundamental rights provision se hoji phawda mai puna na government of India show to this kari gi no haiba question sing si yam chaw question hai aduna sirui festival tawni hai jumi loi chalu hai bas thani hai but what about the security what about the assurances from the CSOH which are actually saying that Meiteis cannot trespass into their territory haidana public the platform the press media briefing release the mayam sigi accountability se kamaina fixed out no haibasini aina sigi round se aina haining basiri handak yamni kui dringa da notice live channel da koki zomi council ki adugumba leader amana mahakna haigi basi aikoi hairiba Delhi da tawra peace process ki wari sing ase masi akoi yum da halaga tawni haibi mana on record haigi ba hairiba discussion da isa muksi yawi adamana I want to have this similar kind of dialogue at home haigi which means he is imagining a political dialogue or kind of a peace building in the state of Manipur haibane adana adu ngamagadi pami haibane adana aikoi hope ama yam chong leire ne khali aikoi na tawada city we have to question the government of India for having failed to protect our free movement rights aduga resettlement ka do pidri no haiba questions je masi delay tawrisi ki kari maram no haiba je koi public the question to bom thoi aduga masidi suspend toro thambaya rights sing su oide mar free movement is equally linked to right to life haiba puna maksila yadana sige round je ina haijining basiri cookie within the labor dynamics khang batai aduga kangpok pirom the political power shift toraisi ubatai aduga marwana kangpok pi the political power shift toraisi gi maram kharasu number 1 na cookie gi haiba generic identity mobilization si kangpok pi dana hena sufficiently toba ya bagi room ma lakpa adu highway control toba gi politics yauba adu highway the control toba the live revenues is jam strong oiba puna maxing si akon we adu thirdly suspension operation the yauriba makoi gi mandate si am tina weekend torok pagi mami am sutai man the new breed of leadership am tholok pagi mami tai kariguma mayam na yengbiri ba ma gi press list to yaubiri ba mayam du yeng taradi ai koin mami loin pandraga so mami sing ya ma familiar oizai haiba cookie zo gi leader sing du de am na youth na to oina tawi adu almost makoi gi khara ari elders sing leadership se overtake torabra haipigi mami so tai hana kampo pirom the shift tor en thamsi Thank you Oza mathang wang se Oza strategy lak chike Oza hoje Oza no ni na habiriba shift lak pagi mami tai habisida Oza strategy ki site gi kamaina kari habining bage is there really a shift aduga kukizo community manung da khoina mapan da yeng bada yamna solidarity leiba ubase se manung da di ama hiu ho bana maram oiraga social cohesion ma purakna ba hotna ribra Oza gi moti kari leibage khigi Manipur da leiba sing se ayamana Metelon Manipuri loina adum loina khangi loina gyan tai aduga khoi cookie singi cookie jogi se su adum linguistic mogi manaba amadi dum lei aduga linguistic manager basu mogi ethos adigi political vision even mogi maming thon baje mijo hai adigi mijo dum on tho jomi um haiba spanish on thok pada magi nomenclature da khenna base nomenclature da khenna ba natara magi ideology da adigi aina pami se kari no haiba da khenna ba aduga luonda chu pura manab na kitang kitang manar su adugi differences ti yamna lei adubu Manipur da lei basidi akhoina sum yeng matam da pan Manipur adi Manipur pumbagi ideology ma da adi Manipur gi civilization ma da aya mana yaw kharbra Manipur gi civilization haib kan da akhoina ai haje Meitei civilization nate Pangan civilization nate Naga civilization nate Manipur gi civilization ma da kitang kitang khenar su madur aya ma yaw kharga adani emerge tor khar matung da akhoina ju urisina 2000 adai dagi di sum laiba se da hoji haji akoina khanariba maruina organization ani se masi khakra maming adum UPF ke no se masi se masin khaga lere adum masi sum leika jar mo se mi se agreement sign to boda organization lak pa se gari macha da lak pa hongna tiba gari macha da lak pa means mi yam tiba gari macha da ina chani gari bike am thorga akoi hum tunga la adi madu organization na tiba adum organization ngak tane ba hobuda akoi gi haurai se sumai tawdana masigi moina lak matam da hojiki hariba organization gi leader sing se masigi acceptance su leram de mo se even hariba nunina thambi ki batura champur da moina hawu mata da mo se attack tawi mo ja moi gi handagi akoi gi population accept tawda ba adum ma lerami adu tam tam na moina lokha kano tawkhre aduga yam akoi yam maru bamna akoi gi more ga hojik akoi thambi ki ba kampu pc pai ba da yam kana bamna yam lucrative oiba trade ama message da akoi gi yamna well oil organization amana thau phajana thaga paisa kamaina tansi gi haiba organization ama
even jurisdiction se haji organization map jurisdiction khaido khre haibadi Churachampur gi sigi area sina duna pesa khaini sina pesa khaini na haiba moigi han haler bi organization je moi haji haibi ani sigi ta tu khatani tamna tamma haji kun manga sure adigi soi tok daba moi khramle ni phu de ni yang khe bu le ar moi singse machet khaidok naraga leyeba machet khaidok naraga leyba sina means umbrella organization ani ojarasu mosi yam sathi yam feeble oiba anytime collapse to ya ba akoi gi machet thugairaga adwaina mogi paisa earn to ba mogi motive se maruina paisa tan ba madom da sum leibagi ama hojik leriba situation se da Manipur gi irang se thokchalakpani Manipur gi irang tholop kan se da akoina hoji harisina somgi Churachampur gi se mayamna panabada Churachampur se minister phangdaba kuire अखोगी मणिपुर की मिनिस्टर सिंह मणिपुर क्वाई की ब्लॉकेज की ब्लॉकेज से अदुना ब्लॉकेज पु थिंबंग मदे मैन पाबसे अखोई मोरेरोम दा मिनिस्टर पीबा अदगी अखोगी नेशनल अखोगी मावरोम दा चपसिदा मिनिस्टर फंगबा कांपोपीगा अखोगी सेनापति के फाइबसी मसीदा ब्लॉकेज सिगी अन फंगबा कांदा चुराचंपुर दरी सिगी हाईवे सि मिजोराम ताबादु मेजर हाईवे न तमिना याम इंपोर्टेंट से मणिपुर की से अखोगी ब्लॉकेज बेस politics amasum leibanina madu ki bagi moidu yam kaduna Churachampur gi phangakta han horpade Churachampur de horpa aduga hojik tamna parisina Churachampur gi da leiba singsina khogi machet yamna leiba samna harabdang sai thambi ki do paiti akoina ji haiba Churachampur town se han lermi ba maitai tare khalega arigi kuki su tare arigi am leiba hoji me thatki mamang da hariko gym gi to kan se akoina udri se madu achoba kuki versus paiti मधु ममसु जिम गिसे उरिबनी अदगी कुई कुई द्रिंग माइदा खतना खिबसेदा हौजिक से मखोइना पारिसे कॉमन एनिमी बेता मोय यूनिटी ले अदुन हौजिक मोइना सागले से कॉमन एनिमी से अमा लैबगी अखोइ से मोइना एनिमी ओने सिनरगा मोय से यूनिफाई तोनबा सिनबनी हाबेसिमा हाबे थमजगे हौजिक लाइबा अनोबा डायनामिक्सना क्रै लाखा कांदा हौजिक अखोइगी मखोइगी मरक्से सपोज याम नुंगाइतबमना मियो बसिंग से मरुन नुपी सिंग से हजिकी लेरिबा Churachampur अरिगे कांपोपीद नुपी सिंग आंगांग सिंग सिगी बॉय से नमथारे मिलिटेंट केनो म्याम से मसे एग्जांपल ओइना अनि खतंग पंजगे अखोइगी एप्रिल की तांग निपान एंसा ये प्रोपने मुनिरकादा अखोइगी नुपी मा मागी नुपादुना हाले अतुपा सुम हाबा कांसिरा नुपाजु कांपोपीदगी नि सेनापति साइदे जामिंथांग हाउके अरिगे Churachampur सु चहि तरा सुरबा नुपी मसु हाले मसी जखोनि यंकांदा ट्रेडिशनल मसिदा अखोइगी लेबाकी मसिदा मोइसे मोइगी इवन मोइगी लीडर म्याम फो मोइदा पनिश तोबा ngamjeba नुपासिंग कइगिनो हाकादा मोइसे आइना पाउताबदा रुपा लाख नियमगा ओक अमगा पिरगा यानरे ट्रेडिशन दा मदुना मखोइगी नुपीसिंग सिदा तोबा क्राइम अदिगी मोइ सोसाइटी दा तोबा क्राइम अखोइगी ट्रेडिशन नेगी नमादा अखोइगी याम सुगुम्बा अखोइगी सेपरेट मोइना हाइसे मसिदा मोइगी नोंमै पाइबा कांगु मखोइसिंग सिगी डोमेन अखोइगी पेट्राकियल ओइबा अदुम्बा कैनोमा याम कन्ना नमथारगा मीसिंगसे वांगांग हंदबा मरुन नुपी अंगांग सिंगसे कानरमदा नुपी अंगांग सुम कोक थोलमि थिंगनबा अदुगा नुपी अंगांग दु सिरगना ओक अमगा लुपा लाख अनि के तयानबा लाख अहुम हमजु हापकनी हाय होजिके जे हापत्रि अदाना यानरगा लाइफ सिंगसे सैक्रिफाइस तोरगा मदुगी मैमदुना मोइगी दुरगी कैनोमा फुदोरकपा सिसिदा होजि मोइनि उरेसिना मसे याम थुना याना हौददी प्रॉब्लम लाक्तुए मोइसे अदुबु यानबसिसु अखोइगी डिमांडसे तपताइ तौसलदुरगा यानबगी प्रोसेसु लेतदी मोइना मोइसे तुंगी फेस सेविंग अमदि दरकार ओइबा अदुना अखोइना होजि उरिबा यूपीएफ का केनोगी लीडरशिप सिंगसिना मखोइना याम कन्ना होजिसे मोइना हाइबदा लास्ट सेंटेंस तंग साइ होजिकी हाइब कांदा ने पाका द मोइना हाइकांदा अखोइगी इशू से लोइद्री हाइ मोइना मयाम लोइद्री हेबा पिलम तोइबा दैट मीन्स प्रजाना मोइगी रेलेवेंस अमदि लोइदेन पाए हाइदि मोइना इशू अखोइ लोइद्री अखोइना डिमांड से लोइद्री अखोइ फंगनिना अइना सुमफंग फंगोइदबा पोट अमदा फोल सो पिरगा प्रजा से लीड तोरदि प्रजादुना अइगोना चारकनी हाइबगी स्टेज दो मदु योरप्रा हाइबसी हाइफेट उनानिंगी हाइफेट उजै अदुगा खैगी जोश्री अमना उबा याबामना फना खंगबसु हौजिकी हाइबो ऑर्गेनाइजेशन अनिसे मोइना मणिपुर 2005-2008 तमन एग्रीमेंट हो मतमदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से प्रीएम्बल द इएब काइबे यारो सोपे यारोना अदुना मोइना हेक सेपरेट न हाइ मतमदा मोइगी रेलेवेंस अदिगी मोइगी इवन टॉक से गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ट्राइपार्टाइट टॉक्स ने मी अहुम सानबदा अम टॉकरदी मदु लेरिबा लेत्रिबा हजि मोइसे हुजिक एग्रीमेंट से लेरिबा लेतबरा हाइबदा खुमबदा वाबा क्वेश्चन अमनेबा अदुना मखोइ अनिसे याम दुरा अदि अखोइना नतबदा मखोइगी प्रजान अदुम चारकपगी तंजा अमा करिगिनो हाकन मियोय बाइसे सुम येकांदा अखोइगी नॉर्मल लाइफ अमदि पामे नॉर्मल एक्टिविटीज हम पामे
aduga ngarang nahan se normal activity se pa ba se kamai uge da numin ini humni ki mamang da mkhoi gi hojik le riba kampo pigi colleges map se masir mui oja leitre hen moin appeal am tawre appeal to basir moin hai kan da hogi gi oja leitre moin sai yudi ikip adu moin hai da oja leitre economic blockade to ba yai hai bagi issue bhok la eba maduna takpadi hojiki moina praja myam sida sida force om pira kan da di moi gi angang myam si like tam bina blak ta ba kai gun ha kan da khoi gi physics khangde chemistry khangde oja sing sida ya mana science ki sida khoi sida chat pani na oja gi wat pasu le rak aduna health ta adagi kai gi problem myam sina why chalaba kan se da phangmoi da ba am da issue da sum nupa amani na sum mu aga sum play kan se da praja di yam sathina soe adu maru ina khoina yam pakhali se ngai gi khoi gi nupi angang gi voice namthaba aduga mokhoina court phuk chatpagi process fu bi da base masi sina achoba crisis amaduna maduna khoino je haise manipur government da sumaina falls of amada praja da namtharaga magi society namthaba se moida wari sanaba matam oi natte sine khoina haidu sina crack down na khoi moi ge suppose khoina hanjana jan haida han pehelgam gi moi mari manga la amagi attack toran ba to khoi tanar phaidana phade tanagi khoni dana adagi moi gi lerime mofam moi thaduri in haiba kem se par kunthra ni indiana haise madura mapan ne khoina numai khapise advain tawdana makhoi sumaina sunga ga mi drug toraga karba toraga thaiba kangu sing do akhoi moi da wari sanase noi kari pame de haita di drug karba tawbaduna pamba demand si di akhoi piba sungam ngamoi adu moina pame se di akhoi gi people's oriented demand somta nate aduna people sing sina realization beraga manipur se moi akhoi manipur ngasai som thambi khip to kangle pak ama haigera mayai korean haigera tilok koktam ahan ba haigera mekli haigera manipur haigera hariba lam se masi madi in sky ba yadaba sok ba yadaba magi geography amasung history civilization amani machidi wakhan da pho thugai ge aduga wakhal da disturb to ge to khanbirunu modu khanba mi se manipur macha nate haje. Thank you, Oza. Mathang ko hanga siya hek Oza MC rule lakjage. Oza hozik highways na maru oiraga hade Kampopi district das minus shift or pamale aduga whatever demand labor mayam je akhoi na highways je chatpa ngamam taraga di masigi demand si dum mathanda dum mangjagi gadaba adugumba demand ne hena lobibra aduna karigumba manipur lenga phajana form toram bataraba or now hozik governors ki miyeng makhada highway je phajana free ohen bataradi masigi demand je kan mi amani na or group of power hunger men moina demand taw bataraga su adum mangjagi gadni hena khabibra ozai mot ka thambi sigi matang si da level ani da yengba yai amana power ship tawre iba port asidi magi highway da mana kaino paisa hena review collection ngambagi kari gi dusu amane then atopa amana mafam sidana kuki dominant oiba area oiba aduga churachandpur dana ethnic group sa kuki haidana kongningi ba natraga jo haina kongningi ba sigi mi sa machet mayam ama leiba aduga kuki yadaba paiti gumba mar gumba many others madugi kaino sa masisu yamna leibani na churachandpur sida kaino sa nagaga kuki ga ani gi class togdringe gi mamang dati paiti ne hena masing yam jaramba then simti gi tongan ba magi significant leiramba mar gi leiramba madugi potsa nagaga kuki ga khana ba 90s gi khana ba sida thadau singa se maruaina so called cookie haidana cookie nomenclature pami ba mi sing se handle lakpanina madugi demographic imbalance ama thoglakpa maduda power dominance ki madwai degi khanaba kaito ki ba pot khara lei khare maduna aikoina cookie gi mana cookie haiba nomenclature sidagi innabo honaba matam dati ma churachandpur dati kari dati ngamdabagi madugi internal crisis mayam ama makhoi gi marakta lei adubu makoina madugi poaching se laksalaga mukoida leiriba internal conflict mayam ama leiriba sing adu laksan nabagi damakta makoina social coherence ki natragana kano culture invention mayam ama tawrakpagi potu de koina ure
kaino che kut si kaino ki thak ta kaino state ki thak ta pukalak na ba amati kut si makhui khuding ma ki lu tung da yaung na ba gi tawre i ba sigi cultural invention gi pot si mate adum tawgani adu bu khwai gi luri ba di madu na ti madu gi pocha naina su naina ni adu bu khwai gi luri ba di Manipur kai hin ning di na hai ri ba mi kang lup sing adu gi marakta political vacuum ma thogle i ba sa maru in center da political vacuum ma kaino da babu parada political vacuum ma tholak ba sa machine maram oiraga makhoi atai machet taningi ba group khuding ma asida inot people oina thoe aduna kamai do ge da anga ngasai chu haibi khriba magi informal oi ge oi roira that is another thing some bit pattern mana infal da la amme mana mi khara unarame khara moderate oi ba kai do ba khara unarame aduga sarkar sembiu haidana kaino da central government ta no muri ba mi sing adudi unaramdre maduga karimta hamdana ma di sat khare fine adubu Manipur gi MLA amana hairi badi yamna casual oina ma swai dan lady ba politics a karim ta da thok tra ba dongna sarkar sembe ki pot chidi karim hairam de da hai sarkar sembe ki pot hairam di mangon da sarkar sembe sung sem da basiga Manipur kai bam sung kai da basiga lainari be equation ji ma khang de o feel tok da ba dongna mana hai ba mana hairam baibabu aikoi ge santi kamaina hanjalakadage aduga highway singa se kamain thadokadage haibatu ki pottu haipet palambai wadani sarkar semba semdaba popular government ama lakpa laktabagi or pyar kyang kuina thamba thamdabagi pochidedi ma kariya hairam dena yamna casual oina adusu press ta adusu public meeting da mana athamme aba on the other hand aikoi gi sida chief minister mayam ama chief minister oining ba mi mayam ama leiba na maram oiraga aikoi gi sida aikoi na claim to ba ngamdre sina atop MLA ama na hairin aduna aikoi gi sidai sida tashinnaba khochinnaba political kaino sa aikoi gi pulse asa sap manana phongminnaba Chief Minister oining ba musung oining da ba yami musung yamti hai se BJP ki itihas da yaud da ba pot ne ba BJP ki Chief Minister ai se di kaino na national Chief Minister na natraga Prime Minister na natraga Home Minister na Mr. Nadana yai harga ta ya ba pot ne ba aduga aikoi gi sidai sida kaino sa aikoi gi leiri ba Manipur kai ba yadi haidana khan mayam na lonari ba mi singa sa machui na ta ba dongna adum uhali ba sa masigi pot asibo khangjadana aikoi da PR se adum leiri se aikoi tang ko 35 dagina kun bhaw da de aikoi ultimatum pizarame aduga aikoi semba ngamdriba sa karigi no aiba matamda amasu oiningi aduga aikoi hojik koma thoidil sure mi manga tara aikoi themna bo honari madu yara agadi kontrama thoi sure ni sigi pochi do oina discuss tau leire separate administration gi question thogle isa aikoi na separate administration gi demand du nei na leire abo sigi demand se kamaina thon gri no masi thogla andana ba kamai to gadage integrity haibasa political kari haini boundary integrity ngakta nate masi dal leiri ba group khudimak sa ethnic group khudimak sa ngasai haibi griba kano 3000 2000 3000 years leiraba Manipuri civilization sa share dominary ba mi singa sida chamana na phawhan nabagidamata ekoi kari to gadage anuba kari political alignment ama tawgadage karamba mawongi aikoina social alignment ama social coherence ama kamaina porakadage haibadu khanadre aba aikoida tuminna du kaino da center no PR lokthok matam da lokthok charani popular government ama lang matam da moina hairakpa mi do ko yajare hairadi yaro ro habo aduna hojiki central kaino sida backup asa masi menjanna bagi damata aikoi gi political class ki mioi singa sina honaba machangi amadi political issue amo oina aikoi gi highway sing hangdokpa aikoi gi market hangdokpa aikoi gi passenger amadi commodities free movement chanba as well as chingda leiriba mi singa sa
पुंगनिंग करीमता शेपतना तंपाकता लाकपा तंपाकी मीसिंग असिना सिंग द सटपा सिंग द थुइबा पोचिंग से तंपाकता योरपा तंपाकता पुथुइबा पोचिंग से सिंग द कमाई थागदगे हाइबगी इक्वेशन नमा मदुगी मेकानिज्म अमा पुथोंगनबा अखोइगी पॉलिटिकल क्लास इन द खनगदमनेबा मदुगी पोचिमा अखोइना खनदना अखोइना ngasi फाव सही अनी सिदा तौरइसा कुकी न सी हाई करे कुकी की सेंटेंस असिनी कुकी न तुम तौ लेरेबा व्हाट अबाउट अस अखोइदा छोलिबा से करिनो अखोइना मखोइदा कन्विंस तौंगमद्रि केगेनो बिरेन निपसा किंकेंसा कन्विंस तौंगमद्रि केगेनो सैतबतना पाउले करियबा पाउलेना हॉकिप हाइबरा कनो से नत्रगा बाल्टी ओइरो एनीबॉडी मदुगी मीसिंग असा मखोइना एंगेज तौरगा मखोइगे अपाम पामदा मोइगी पॉलिटिकल क्लास तुगी मनुंगदा अदुगी पोचे तौहन्नबो होनद्रिसे करिगेनो अदुगा अतोपना अखोइ सिदना अखोइना तौरिबसिना पॉलिटिकल क्लास सिदा सीएसओ सिंगसिना मतेंग पांगबदोंना तौई असोमदना अदुगी ऑपोजिट ने पॉलिटिकल क्लास है सीना डिक्टेट तौबिरबरा नत्रे हायरगना एजेंडा सेट तौरबरा अदुगा गसाई कनोना नोनीना हाइबदुमाइना कमन एनिमी एम थमगा मखोइगी फ्रैक्शन मयाम सिंग असा मसी यूनिफाइड तौननबगी तौरिबा पोट अमा कमन एनिमी एम थमगा तौनबो होनबा नत्रे हायरगना फॉल्स डिस्टेंट होप अमा पीरगा एगी जाति से तासन्नबा पुसन्नबा होनबा हाइबसिदि इतिहासदा हंजन थोक्रबा पोनी जीव सिंगना प्रोमिस लैंड हैन हायरगा मदुदा सही लिसिंग कया मकोइना स्ट्रगल तौरे इबा दुगा कनोदा इजराइल फंगबो मतमदा इजराइल दो कमाइना चौखलहनगदगे ना तौबा सिगी मयाम अमल अदुगी पोट सिंग असा मणिपुर गददी इजराइल की पोटुदी पांजनबदी यारोय हाइबबु आइना थमजनिंगिबना मणिपुर की पॉलिटिकल क्लास असिना मणिपुर काइहन्निंगदबा मणिपुर की इंटीग्रिटी द ताजबा पॉलिटिकल क्लास असिना पीरिबा रेस्पॉन्स है फॉर लास्ट 2 years मसि लालेन कल्ली अदुना अखोइदा कमाइ तौगेदा अखोइदा अदुम कैनोसा तंपाक्तगी हेक लांखतखिबा मीसिंग असा मसि यामना मणिपुरदगी तोखाइना तानिंगबा कैतौबदौना अदुम उहल्लगा अखोइदा अननेसेसरीली पाखतहनबा मिपाइ हनबा कैतौबो इन थोकपा is adubu aikoina atopa wang madudasu kaino sa mi singa sa mani se thadogi kaino union amana di meitegi kaino amana kaino sa adum yanabu pore iduni makoi madu tamna kamaina sauthu angadage haibasa अपुनब मणिपुर बुथाजवा पॉलिटिकल सर्कल की पॉलिटिकल क्लास की मीसिंग दुना होनबम थुई अद्वाई एरिया दुदे अखोई सोलेन खल्ले अदुना अखोई के एमएलए सिंगसिना बिहार से कमाइना लोइसल हनगदे अदुगा अखोई के एमएलए सिंग असिना मणिपुर की मियाम सिंग असिगी तोंगान बा सेक्शन द लेरिबा मी सिंग असिगी आइडिया सिंग से कमाइना पुसलगा अनोबा रोड मैप अमा अनोबा एंगेजमेंट की मॉडल अमा कमाइना पुथोकदगे हाइबसे खनबा चंगेना खल्ली मदुदी हौजि फावबा तौद्री अदुना स्वाइसिदा अखोई वखन खंधबा अमदी कैनोदा एक्शन तौबा म उदे अखोई कैनोदा मणिपुर की गवर्नर द कनाना प्रेशर पीगरगे बस थाने ना हायरे था बस अनी थारे अम मई चाखरे नोंगानबदा सी करिनो नोइना तौरिसे करिनो नकोइना पिहार पोरा कांदा नॉर्मेंसी पोरकनी एदो गराइदनो कराइ लेरिगे दना ngasi फावबदा मणिपुर की पॉलिटिकल क्लास की मी अमतना गवर्नर द क्वेश्चन हंग करबरा अदुना मसीगी पोचिंग असे मसीगी अहोब से मसीगी वैकम असे मसी मेंशन नबो होनबमा चंगेना खल्ली अदु पॉलिटिकल क्लास मसामंग मदु तौद्रगदी सीएसओ सिंग से मसी एक्टिवेट तौबम तंगी टुवर्ड्स दैट एंड मतमाइन थमजनी